Ma'am, ano tagubraan ni manong mo? May sa iso na nga BHWT barangay. Tapos, Oo. ti sideline na ket makeup artist. Well, Debo, Kasar, oo. kasi ti Ubrana. Kasama na napasamak dito ada ba iti kasang partaan kanyan? Awan met pulos, tete ko so awan pulos, awan Mm. met. Kidya tate, kasang ti normal lang nga, may nakmangan, anat si Dayo, kasi Oo. latamet, mayak mga lat pichel, ta dali friends ko, kasi latamet. Mm. Aw met dati, anamet, awan met kin, awan met akas day. Mm. So nga nakakaskis daw talaga nakagigtigtot ti nakasamak talaga kanyan. May expectari nakasya talaga. Okay, ma'am. So, ti plano ti pamilya yu tata, ma'am, ano itikas lang, sumaruno nga addag nyo, ta, kunada nga ado itikas lang violations da. So, ano't mapagtutulagan ti pamilya yu tata, kas kabsat na. Ngayon na, DJ nga ro, ikas kami met nga, ni manong kukit talaga nga, hana kayat ti asat ada lisensya na talaga. When nakarin-renew na lang isunakin, pati pa yung motor na talaga. Iso ti no kadtunggal maka-make up isuna, isot isave iyan anaan na nukwa. Deta pinag-renew na tigas sana so nga nakakaspas daw ng ibaga nga awan lisensya na. Okay, ma'am. Ma'am, kumusta dati kadwana nga nakalugan kayo motorsiklo? Tida mag-commit ko na dakit medyo critical net nin alas sapay ko malasatan ng Oo. anan detik kas dimit lang noon at na anakin manong ko kas dimit lang ti sitwasyon nan sa Yes, ma'am. Oo. Ma'am, lawlawagan man dito rumrumwar nga ni manong mo ket under the influence of intoxicating wano liquor. when Oo. actually suna talaga met let's say nung nakainom man lang yung kaya na met kailan tanuhan Okay. na ko malang kaya ket no ibaga ti dead drug talaga uro ijepel dito pa lang no ket nakadumog no kwan Okay. yung DJ nga time na siguro nga rabi kaya na pailan Mm-mm. kaya na pala may yawid bagbagina uro man paiso na ket nakainom kasi kuma ngayon kaya na pala may yawid bagina talaga hanmet nga iso na ket day ijaylatan na ginaman ijaylatan haan net. So, dahil napasamak na ma'am, anay tikas lang marikrik na yun, siguro ket iso na pa iti may sa karagita breadwinner ti pamilyayo. Kasta unay, lalo ti limang anak ko. Tanwa damas hapol ko, sunalat at pagtartaraya, awan na sa bali. Sunalat ta, manong kastoy, manong netubing ko, manong awang gatas na suami. So when met ko mo amin uri agunget, gagangay lang, siyempre, DJ tulmet lang kit when tulat ta amin. Ipaayan na kami tulat ta amin, nalahan na kami nga binaybayan. Okay, Manong ko, sa gumatang si Daen, uro inal daw, siya kami nakotagluto, kasi dyan, no dumawat ang kwarta to, kasi pag rin awan lang talaga kanya, ikanak me. Okay, ma'am. Ngayon, so nga, nakadakdakila ka, wami nga awan, dito yung kabisat ko talaga. Okay, ma'am. Basta unay nga, may isang lalaki nga kabisat ni, talaga kami ma-accept, matanid nangyari kanya na talaga. Naglalo tayo inauna mi, na naglubos makastaan nga kasarsarita na lang hindi na minsan ket mabalitaan na nga kastuyin nga awan tayo kabsat mi. Sakbay na pasamak deti kanya da ma'am, naggapo da peled to'y ligason nyo ma'am? When nag-ano da pelang ito idi, yung DJ nga time na ako na dadamitin na ta syempre BFF kung kurang kami di DJ friends na yung kasi lang yung syempre nung kasi nga min nga daming met kabsat mi syempre ang kumit nga ko ino kata syempre isisudan lung no kwamit ng katagya daming so mahilig agbisita when sir as tinadudtoy talaga no kwam uma pwede players ti volleyball tigite kakasana ti make up umay dapay no kadto maki jamming kanya na when san iso na met ti gumayo no kwa okay ma'am makaawid met min saya ti iso na no kwa. Ma'am, anat maipadanon mo iti biyang ti pulisya, iti karito nga pasamak na ta, adda iti miyembro ti PNP nga involved, karito nga pasamak na ma'am. Alakete kung nagtumanin, makikasada ko makanyami, no, anakam nun met kasakit masulbar ti, kasi nga napasama ta, papada kami met nga, na anaan ti, anan, yung kasamang pay ko talaga makiano da ko makanyami kanong net malawlawagan pati kasang napasama
ano na tawan ti makungkuna latadtan. Yes. So, So, haka-hakalatan. so after nga maisimsim pa yun to dati kabsat yung ma'am, plano yun tat mapamagkisarita iti biyang ti pulisya. De, when siguro nung ma'am, pag May sarita simsim min pa, to when, oo. saritaan min to, no kasanon to ti pumayan mi. Mm. Itatakit, diya ka mo Blanco pa'y laeng. when sir talaga, kasta unay. Mm. Sa mo ekspektarin nga ay, awan te kabsat ko, Okay po. ang man na maisublin, nangarod na pasama ken. Nakit mo kasa kumamampay, alakit, amuda kung mamit, umay makiano kanyanin, no, talaga lang kayat da. Okay, ma'am.